ole thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawa in Sipai le vekule jun ni somni pathum sang ni somni panga ni a tun tuma chuan in hei Israel le Iran boina kan ti thin kha USA le Iran boina ti alo ngai ta a thuthar kan mu khom ang te kan ron tar lang le don ani ti chuan in hei Pakistan lampang khan in sang ni somni paruka Nobel Peace Prize dong tur zinga Donald Trump kha an nominate amaro chu putraman Iran a bomta ka chuanin Pakistan lam chuan lung oi lowan Muslim ram Iran putramana be wang khanin hei thule hla te po an ron nei vele ati chuanin hei Iran lam hian Middle East a US Sipai hmun puite be antum vele bokani USA pon Iran hi a warning ve zeleng pon isela zo atlaw bonel kabin thule hla hi kanan siarange Israel in Tehran a be zoina mi zakwa somnga ngotin nunan chana US chuan ram mi puite film khur turin na changa la Trump chuan Iran hian in do ti to pipom to mai ro se ti in social media lama aziak ngal bok ole kan kal thui mai in online games manga poisa lo thela most play hi lo mel shet vero le tuna yem Bengali superstar Kausani Mukherjee pona khelme kani in register khanin welcome bonus seng zanga kha iwane lo chuan in dong theido ani chuan most play hi phone pay Google Pay le bank transfer magni thun zo manga I lo te kha olsam takin I withdraw theido ani john promote ko da try in a secure MMA in sign up khan cheng zanga iwane lo cheni dong theidon ani Facebook lama po hey review a thakopa cheng zani te zali te hi iwane chuanin idong theidon kan ti to ka jo most play lo khela member ni chuanin 15% commission kha idong theidon ani in register khanin cheng zanga idong theidon kan ti to ka hun ol no kha nan most play game hi lo khela download link chu comment section lama kan pine tuntrum US in Iran nuclear hmun pathuma be na hi kumsang ka zakwa somsari pakwa a Islamic Revolution a thlen nuwa Middle East a khotlang anin rol na san berte zinga atel ti in news report aniya Ali Akbar vilayati Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei advisor chuan thungrul nan Middle East a US base le US force base atana an mandet chu an beile don ti asoi ni in IRNN news agency chuan atar lang Iran hian Israel khopui Tel Aviv le mun poimo dang abom nual bok US citizen film khuran ngai New York khopui ngei po fir fiak laka ven himna akhau ngal le a US Department of State chuan khovel ram sang sanga US mi le saum te chu fir fiak laka film khur turin a chamul mola Iran thop tu fir fiak te hian US mi le sa an be du mai an ringa kholzin na le an omna pianga American te film khur le tura hriat tir anni Iran FM in Putin an pana Putin a neutral tlat voin hian US in a beya wangin Iranian Foreign Minister Abbas Arakchi chuan Moscow panin an sangoi zompui Russia President Vladimir Putin chu a mudona Russia thuron poimo takala do ni in media report tarlan ani Russia hian jun ni som pathuma Iran in beina to nu khan Israel le USC adem thu chu chak chok thin ma se ral thum le thil danga apui lo thung Putin hian Israel a Russia mi thanem tak an om ve ati ni Putin a chu engwanga kumtam tak an ram thian Iran le Israel in beina chu neutral taka clear thengi ani ti media ten an zota Russia President John thil dang chang vak lovin Russia tongmang Israel a thanem tak anom thu a soi Israel in Iran airport paruka bom rampani boruak aso sang tiel tiela US said laknu hian Israel military lam report danin Israel chon Iran airport paruka boma am ballistic missile check call na hmuna bom chenual bok Israel spy and khaihlum voin hian Iran judiciary thutluk na in Israel intelligence dana thokniyarin lel Mohammed Amin Madavi sayaste chu an khaihlum ti Iran in judiciary chu an puang UN Security Council meeting US in Iran nuclear hmun poimo pathumngot ati chiata wangin Iran ambassador to the United Nations chuan emergency security council meeting nei vat turin angen North Korea le China in US and them thop tu an pung US in UN charter board che in Iran a beyaniti in North Korea chuan a dem thu an puanga Middle East boina thlen tu ti in Israel po an dem le a US and UN charter na sataka bo chi a Iran a behi kan dem takzet North Korea Foreign Ministry chuan an ti China Foreign Ministry point US a dem le ti puangin Middle East a big takin Israel te chu in kahai nei vat turin an ngiat heti lai hian UK Australia Ukraine le Japan te chuan US malak na chu an thlop thu an puanga European Union po in Iran chuan nuclear ra thu amane ya thiang lo ti an soinon le ani
Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan an tuman len trep to ti asoya len chuak lo turin hun ero ala du do lek to na ti Iran missile le nuclear hmun ti chiat nual ani towa hei aya thuiram tender le chu saklam chu an tumani lo thu asoi bok President Trump and Iran sarkar thak regime change sa soitlat mai Iran nuclear a chhne hle ati President Trump and Truth Social Iran nuclear site thumten sa takina chia USAF le Navy ten an bitum tursat an bitum kan Sipai ten an thiam na le theih na ro pui takan lantir ati Iran regime change ti hi politics zonga thlir chuan a diklo ma se tuna Iran enkol tute hian Iran ram hi kong dika an hruai theilo ani chuan regime change eng wangin nge a om lovang ati bok Iran nuclear strike kan nei na chian na sa taka thlenga satellite image sa tangin alang reng ani an sai chungril lungthuk tak kar mu theya achung khuna po le nuaya alu dai le nuaya chian na sa tak thleng om chun ani hi alang ati bok Iran a nuclear disaster a khen na hlau omem enriched uranium U235 pai tam hi khovelin kong ni in amang bera pakhat na chuan nuclear reactor kaltlanga electricity siam chuana ni in pani na chu bom siam nan ani nuclear reactor le nuclear power plant danglam na tuyal thei petroleum hi lei hnuai atang an lai chu nu an song bol fel phota chumi nuwa petrol diesel alo chuaka hetiang oil thitfim na hmun hi oil refinery anti nuclear enrichment plant chu oil refinery angin mitha ve ta ila ti chuan petrol diesel chu lir thei truck scooty car a kan manga heng lir thei te hi nuclear reactor angin kan suak to thei bokang lir thei in fuel atam petrol diesel a mangang bokin nuclear reactor chuan enriched uranium U235 tamna chu fuel atana mang ve ani hei wangin U235 fi nuclear fuel an ti thin bok nuclear ti hi atom laimu nucleus chungchang soina adjective ani nuclear fuel atan hian plutonium 239 Pu239 le thorium 232 TH232 te po man thei ani bok enriched uranium te chu khol man ro pakhat chunga anda a he man ro a hian enriched uranium atom laimu nucleus chu neutrons manga chhutke ani ta a he man ro hi nuclear reactor chu ani thiltang hi nuclear reaction ani nuclear reactor an dana hmun building le apeng poimo dang te chu a hlomin nuclear power plant ani hetia enriched uranium atom te laimu alo ke hian lumna na sa tak heat energy alo in siama chu heat energy chu tuiti so borbor nan an mang tui so sa tak chuan tui hu salutuk steam siamen he steam hian kholian pui ceiling fan anga virthei turbine na tivira chu turbine chu generator a thun zomani turbine virtual generator chu ativirta a power supply electricity alo siam ta ani a physics taka soi chuan electricity hi siam chuani lovin enriched uranium laimu ke dar atanga energy lo chuak chu heat energy a changmasa in heat energy chu mechanical energy alo changle a atopa mechanical energy chu electrical energy a chang ani zo generator siam chuak tu ti na generator kan ti po hian ani na taka chuan chet na awanga thrui lo om mechanical energy chu electrical energy electric current na achantira converter ani mazok mase generator kan tilaklo towa kan mangzui zelani nuclear power plant a chuan he mechanical energy hi turbine viratanga lo chu akani enge la umta chu reng tur chu US le Israel nan bom te hi achunga kan soi nuclear reactor emaw nuclear power plant tak ni lovin nuclear reactor manata na uranium song bol masakna hmun uranium enrichment plants te an nizok ti hi ani uranium song bol na enrichment plant a chuan eng nuclear reaction ma atheng ri lo chuti rual chona hlo om mi lo ti na ani lo nuclear power plant ti chiat ai chuan a hlo om nep jok thung uranium song bol na ti chiat awanga hlo om thei chu fluorine gas si ani he gas si thir ti tui ek theini in mit ti del thei ani kan hi plu chuan thocham siamin chu apate kholo theya khu vak vak te vun thak po a thlen thei ani uranium song bol na cylinder contrifuse bom chiat ani chuan uranium hexafluoride UF6 gas si bo ruaka atrai dar thei bok UF6 si bo ruaka thil te takte te aerosol angin emaw boruak gas angin adar thei boruak aya zangzok helium gas si baluna kan thun chuan a thlok ang wangwang mai UF60 chuti angani lo boruak ai na rit zoka thlok sang vak chi ani lo chuti rual chuan sang vak lova phei zong in a try dar theyang chaklutuk lovin khi a thot na sat le na sat lova a in ngat bok arina awang hian thoilutuk chu adar lo tura ngai ani helium anga zang ni ta se adar chak le ang
UF60 kan hip lu chuan rok vung chiam thlen thein chu chuan oxygen tlak chamna a thlen thei chu pa tui rial tling pumna khu mit thip vung te po a thlen thei ani UF60 boruak a tui om chhum tui hu te nen in bel bomin chemical hlau om dang uranyl fluoride UOF true F true a in siam thei he chemical hian vun le mit thak chiam pumna ba ka kal na thok thei lo kidney damage sa thlen thei rei tak he chemical bula hian kan om chuan cancer bit deltisen tlak cham te kan nei thei UO true F true hi hydrofluoric acid HF a chang thei le zela hi kan hi blue chuan shrok vung le khu te asiam thei shrok vung na sa wangin boruak tlak cham as physi a om thei kan taksa kan vuna tanga alu chuan chup thalo le mit del a thlen thei ani enriched uranium U235 uranium pa ngai a in alet thum velin radioactive zok radiation hlo om pe chuak tam zok ma se muang chang lu tuk tak maya thil danga changkuala radiation pe chuak chi ani nasalu tuklovin radiation a bikin alpha particle pe chuak chatuana ni bere kan ei le in tura tel emaw abula rei takan omte ani lo chuan chople chila har sana thlen thei ani lem lova khore ya ero cancer kan veina chan sa san pha ve thei US in a bom tak $4 na tan uranium song bol na khatlang nuai chung thuk taka omania bomba wang hian lo cheta vek se leilung chim hian engemaw chen chu a chunga kan soi chemical lo om lo chuak tura dal ve theyang is fahana hian uranium enriched na contribute spot siam na uranium thir siam na research ti na uranium enriched sa da thatna le thil dang deuh no ti na hmuna om nuala lei hnuaya omani lo thung uranium metal hi nuclear bom lai mu khora an mang thin man na dang po a om tho Israel US and Iran in nuclear energy manga electricity siam chua anei chum buser nuclear power plant le Tehran research reactor research ti na man te chu ral thuam siam na lam hoi ani lo wangin an bei lo an bei po arin om lo he plan hi bei ni ta se radiation leak a lo om bi kanga thil adang lam dayang nuclear power plant a chuan enriched uranium atom te tike a an om lai mek le thil dang radioactive radiation lo om siam chuak thei a in siam lai mek ania heti lai taka bom chiat thut ani chuan radioactive isotope lo om heng plutonium 239 iodine 131 calcium 134 calcium 137 strontium 19 le adang te adar chiam thei do nani hetiang chi heng kumsang ni som pakhata khan Japan rama Fukushima Daiichi nuclear power plant a thlengani lirhing tsunami in he hmun pui hi ati chia a an boina sa ani kha tuna hian a 1053 adar ti top na an thok mek a ol samlo kumsang ni som nga pakhat vela an zo thei anin be sei chawani o nuclear hi alo turu khop mai he har san na chia na athen thei mi hring tan hi chang tur hlau om hi ani man hi abom puak a hlau om pi lama apuak lo po alo hlau om ani IAEA report danin US in a bom tak mun thuma te hian Iran in enriched to sa uranium ada thanwala tuna ri chon heng mun borvel ti lawa chon radiation level po ala pa ngai vekani mun danga enriched uranium hi Iran hian a son chok man ti thu thang te a oma fin fia na ero a om lo enriched uranium radioactive hi anasalova a radiation siam chua hi atam lutuk lo e wanghian area zau tak chu anghong lem lo turanga yani ma se nuclear ti tong kamarik to hi chung khovelin anga event lo thei si lo ani Iran nuclear site pathum ngot mai US in aral thuam thalutuk GBU 57 massive ordnance petrator mangtela abe nu lokin tram chuan Iran na vo zuya Iran hian a chang le tani chuan target tam tak an la nei ti asoi o engpon isela te khan nuclear hlau om zia te kan hretheya ti chuanin Middle East US Sipai te Iran in an vo ve boka engtin zel nge boruaka om don kan hrelova engpon isela thu thara omani chuan kanon update le don nia